Obično ljudi o tome ne vole mnogo razmišljati. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je savjetovao, kada omrkneš, nemoj očekivati da ćeš osvanuti. I ako osvaneš, nemoj očekivati da ćeš omrknuti. Nemoj da nada bude duga. Dakle, spremi se za putovanje koje se razlikuje od svih drugih putovanja na koje si do sada išao. Putovanje na onaj svijet razlikuje se od ovih putovanja. Dalek je put, a opskrbe je malo. I obično ljudi odlaze u nepoznato. Ne znaju šta ih tamo čeka. Ili odlaze iz obilja, a tamo nisu pripremili puno dobrih dijela. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je napravio jedno poređenje, pa kaže: šta ja imam s ovim dunjalukom? Ja sam poput jednog konjanika koji je skrenuo u hlad drveta da se malo odmori na ovom dunjaluku. Eto, to je dunjaluk. I zaista, dunjaluk je kratak i varljiv. Dobio si ulaznicu za ovaj svijet i došao si. Niko te nije pitao želiš li doći na ovaj svijet. Ali onaj ko te je stvorio i doveo na ovaj svijet nije te prepustio samog sebi. On o tebi brini. Brini o tvojoj opskrbi. On te štiti i čuva. On te održava. I ti si ovdje musafir. Ne misli da ćeš ostati vječno i da ćeš ostati dugo. Musafir koji se zaustavlja na 3 stanice. Dakle, dobio si kartu sa 3 odreska. Tvoje putovanje je započelo u maternici. Kada si bio bez očiju, bez ušiju, bez razuma, bez jezika, bez usta, bez srca, bez pluća, bez vena, bez ruku, bez nogu, bez svijesti. Bio si malen, koliko je 1/10.000 dio milimetara. Bio si tako sitan da nisi bio primjetan ni pod mikroskopom. I takvih može na 1 centimetar stati 100.000. Takvih kakav si ti nekada bio i kakav sam ja nekada bio. Eto, to je tvoj početak. To je početak tvoga putovanja. U nekoliko narednih mjeseci Allah će ti podariti lik čovjeka, lik insana, pa će dobiti ruke i noge i lice, dobit ćeš oblik. Summa sawwarnakum, zatim smo, kaže Allah, mi lik dali. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Na drugom mjestu kaže uzvišeni, mi smo čovjeka u najljepšijem obliku stvorili. A nakon 9 mjeseci voljom Allahovom izaćeš iz majčinog stomaka i doći na ovaj svijet. I tim činom završen je prvi dio tvog dunjaluškog putovanja. S rođenjem. Prvu kartu si potrošio i bacio. I tu kartu više nikada nećeš dobiti nazad.
te karte više nema i nema više povratka u maternicu. Prva faza tvoga putovanja je za uvijek završena. Bilo je to i putovanje u jednom pravcu. I došao si na ovu zemlju uplakan, a tvoji dragi su se veselili i smijali. I počelo je novo putovanje. Došao si na ovaj svijet bespomoćan. Da nije bilo roditelja, ne bi mogao preživjeti. Ili nekoga koja te vrinu. Bio si slabašan, nejak, slabiji od bilo koje životinje. Vi dobro znate da životinja kad dođe na ovaj svijet, odmah ili za sat, za dva ustani na noge, a meni i tebi je trebala oko godina dana da ustanem na svoje noge. I opet ne možeš o sebi brinuti. Opet je potrebna briga drugih. Bio si potpuno ovisan o drugima. Eto, takvi smo svi bili, a neki od nas misle da smo neko i nešto, da imaju moć i snagu. A pogledajte kakav nam je početak bio. Zatim smo se razvijali dječake, mladiće, odrasle ljude i starce, kome Allah sudio da ostaje. I onda ponovo postajemo nemoćni. Ponovo postajemo ovisni o drugima. Na kraju druge faze putovanja ponovo si slab, nejak i niko ti ne može pomoći. Ni doktori, ni lijekovi, ni medicina. Niko i ništa. Jer kraj puta je blizu. Bliži se kraj puta. I nema tog lijeka koji te može sačuvati od smrti. A mi na samrti obično svojim dragim učimo Jasin i u tom Jasinu proučimo Allahove riječi. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ. Zar onaj koji je stvorio nebesa i zemlju nije u stanju da stvori vama slične? Bela wa huwa al-Khalaqu al-Ali. Jeste, on sve stvara i on sve zna. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Kada on nešto hoće, on samo kaže budi i ono budi. فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Pa neka je slavljen onaj u čijoj je ruci vlast nad svim. Njemu ćemo se svi vratiti. Da, braćo. Kad se završe sva ta putovanja, mi odlazimo onome ko nas je stvorio. Odlazimo na odgovornost. U posljednjim danima u džematu nekoliko bliskih osoba seli na ahiret. I to utiče na insana. Pogotovo kada gledate svojim očima roditelji kako odlaze s ovog svijeta. Gledam babu nedavno, nepomičnog. U zadnjim trenucima kada duša kada se sprema da izađe iz tijela i da krene na daleko putovanje. I vidim ruke hladne, noge hladne, udisaj slabi. I došla je Allahova odredba, duša se rastala od tijela. Ostalo je nepomično. Baš kao što Allah kaže uzvišeni وَلْتَفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. I kada se koljeno uz koljeno, stegno uz stegno prisloni. Čovjek je tada nemoćan. I to je kraj drugog putovanja. I to putovanje se završava kad Allah odredi. Ne stižemo svi na tu stancu zajedno. Jedni stižu sad, drugi će za godinu, za 10 godina, ali svi će proći kroz tu fazu i doći na tu stanicu. Jedni žive duže, drugi kraći. Kaže Allah Đelešanu, inneke mejitun, va innehu mejitun, svom poslaniku, ti si mejit, poslaniče, a i oni su mejiti. Svi smo mi mejiti. Naš narod kaže, svi smo mi
mrtvi samo se po redu kopamo, a red nije uslovljen godinama. Umre dijete od jedan dan i umre čovjek od 100 godina, ali svi umru. Brate, smrt će doći. Njoj niko ne može umaći. I njenim dolaskom se završava drugi dio putovanja. I drugi dio karte, mi smo dobili onu kartu sa 3 odrezka. I onaj drugi odrezak je potrošen i baca se za uvijek. I kada taj čas dođe, onda će naši dragi biti uplakani. A Allaha molimo se ovog mubarek mjesta, u ovom mubarek vrijeme, da mi, mu'mini, tog dana budemo radosni zbog susreta sa našim gospodarom. Dakle, kad čovjek umre, završen je život u maternici, završen je život na zemlji, na dunjaluku, i nose ga i spuštaju u kabur. Stigao je na sve 3 stanice, maternica, zemlja i mezar. I kada te polože u mezar, počinje novi život. Mi kažemo život, ne kažemo smrt. Smrt je rastanak duše od tijela. Počinje novi život. I tu ćeš ostati onoliko koliko je Allah uzvišeni podredio. Prvi dio putovanja u maternici traje obično 9 mjeseci. Drugi dio putovanja traje nekoliko desetljeća. A treći period je dug, boravak u kaburu. Samo Allah zna koliko će trajati. A drugo je pitanje kakav ćemo mi osjećaj imati za protok vremena dok budemo boravili u kaburu. Možda će nekome proći to vrijeme izuzetno brzo. Jer mi pratimo tog vremena shodno tijelu koje se troši u vremenu. Ali tamo tijelo je odloženo poput odjeće, ostala je duša. I nekima će boravak u kaboru biti kao sahat ili nekoliko sahata, kao dio dana. A Boga mi onima kojima kabor bude prostor džehennemskom prostjerkom, njima će to biti izuzetno dugo, jer nije lako podnositi patnju. Braćo, da li mi uopšte razmišljamo o onome što nas čeka nakon smrti, kad legnemo u kabor, i o onome što će doći poslije kabora? Allah uzvišeni kaže: "Awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin." Zar čovjek ne vidi da ga mi stvaramo od sjemena kapi? وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. I on nama navodi primjera zaboravlja kako smo njega stvorili. قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. I postavlja pitanje ko će stvoriti ponovo ove kosti kada one istruhnu. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. Reci, oživjet će onaj koji ih je prvi puta stvorio. Braćo, svi mi i svi ljudi na ovoj zemlji bili smo sitjušni djelić kapljice. A pogledajte danas ljude. Nakon 2 ili 3 ili 4 desetljeća. Jedni su obrazovani, drugi neuki, jedni su na položajima, pa se ohole, drugi su nemoćni i osjećaju se jadno. Jedni su bijeli, drugi crni, treći žuti. Jedni se hvališu, umišljaju da imaju veliku moć. Eto, takvi su ljudi. A vidite kakav im je početak bio. Allah posjeća na to vrijeme kad smo bili slabi i nemoćni, pa kaže: "Eta ala insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura." Zar je davno bilo to kada čovjek spomena nije bio vrijedan? Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi. Mi čovjeka od smjese sjemena stvaramo, da bismo ga naš kušnji stavili. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا.
i mi činimo da on čuje i da vidi. Braćo, razmišljajmo o smrti, o tom svom putovanju, jer mi smo musafiri. Vjerovatno će brzo doći dan kada ćemo i drugi dio karte morati baciti, jer će se putovanje završiti. A onda počinje ono dugačko putovanje i boravak u kaburu koji će nekima biti prostat dženneskom prostirkom, a nekima džehennemskom prostirkom. Znači, pripremite se za te dane. Oni će doći. Pripremili se mi ili ne pripremili. Pripremite se. Pripremite odgovore na pitanja koje će vam biti postavljena, a mi već znamo kada će biti pitanja postavljena. Nemojte biti loši učenici da padnu na ispitu, a znali tačno kakva će pitanja biti postavljena. Znajte ko vam je gospodar, ko vam je Bog, šta je vaša vjera. I to praktično pokažete. Kako bi sutra, kad budete bili pitani, bili stabilni. Yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah uzvišeni kaže, Allah će čvrstom riječju podržati one koji vjeruju na dunjaluku i na ahiretu. A ovo na ahiretu, kažemo u festi, to je u kaburu, kad budu pitanja postavljena. Ja Rabbi, daj da budemo svjesni situacije u kojoj se nalazimo i situacija u kojoj ćemo se naći i da budemo svjesni da smo musafir na ovom dunjaluku i da se spremimo za odlazak, da odemo onako kako odlaze oni s kojima si ti zadovoljan gospodaru. Amin. Ela inna ahsana وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.